Mim kut thla September ni somni tang hi somni panga inrini ani a Zoram news ngai thatu te chibai ule CSS te dang hi anni theina tura checklist thakhat chunga siam thatman be sei ani nimin jingdar sari lechan ve khan all Mizoram CSS employees coordination committee AMCECC shwai tu tele DPNAR minister puke sap danga chu puke sap danga chen na in aizol veng la ya an in koma AMCECC shwai tu te chuan an du le chul an ti te thlenin DPNAR minister chuan a thei chin china AMCECC shwai tu te thu thlen chu lo bo zui sak atiama he anin komna hian CSS te dang hi anni theina tura checklist siam thatna chu thakhat chunga payman be sei ani thu tarlan ani bok all Mizoram CSS employees coordination committee AMCECC chu nimin khan thukhom ngalin Sorkar la kan lung oilo na chu chollei lo kan rela ni somthum chung Sorkar malak na an ngak don ti an soi thut khoma hian DPNAR minister puke sap dang an komna minister chuan Government of Mizoram Regularization of CSS Employee Scheme 2024 chungchang le OM checklist te thakhat chunga siam that sak atiam baka an du dan soi ho zel rem an ti a hemi wang hian AMCECC chuan ni somthum chung Ngaichang ni se ti in an nor sun ti to pani AMCECC chuan Sorkar in show cause notice a chwa to chu cancel ngal vek tur le CSS employee te laka shemna lek atum mek chu sut ngal turin an phut thu an soya an du anga Sorkarin ma ala lawani chuan an kalzel dan tur an rel tur thu an tar langa an nor chunga mi pui thlop na an mu awangin an lom thu an soya Mizoram puma thlop tu an hu tha ti soin an chola wanga na khailak tam taka sha thiam na an ngen thu an soibok Bana Kaih Handholding scheme phase 2 tlangzar ani nimin choma khan Mizoram State Policy Coordination Committee MSPCC buat sain Irrigation and Water Resources Department Auditorium Mizoram Bana Kaih Handholding scheme phase 2 tlangzar na hunman ani Dr. Kesiel Mal Somza Vice Chairman MSPCC chuan Handholding scheme phase 2 hitlang zarin guidelines for handholding support to progress partners phase 2 atlangzar ngalbok Dr. Kesiel Mal Somza wa chuan kha le chen kha chonem kan lo inbar to china tun ero chorum kan inbar meka heldeu te pon omang ma se kan puar pui reizo kin kan ring atia handholding hi sekibu chuak ani lova tu thlole chem amamo a taimak na ne na hlotin pui tor chi ani phase 2 a hian monitoring kan uluk zwal don thil semin kan in petor thina en fel le vil zui om lo thina wangin a hlotin tur angin a hlotling lo fo thin handholding phase 2 a chuan monitoring kan uluk le zwalang tin DPR software omsa mangin dil tu ten an dil to ang ti in boipui tham so thing kan thara thil lom omani mipam ham le diklo tlem te awangin so thing man in pek chungchanga har satna kan to ka tun din huna cheng vaibel se somkwa panga tang somkwa paruk kan pe chuak to sanghi somhi paruk chapchar ko ta CM special package department shanga ti thate tan award kan siam don ani atibok he hun hi session hi a chen ni in session khatna apulal mal soma pachaw member secretary MSPCC in lom na thu so in report ape a phase 1 siam that ngai lai te siam tha in phase 2 kan lo ti so in CM special package b khi district ina DC 10 adong tur a training an pek vek nuwa poisa pek so ani ti asoya portal mumal le fel faizo kin kan siam tha a dil hun bituk om lovin englai po adil thei to tura ro man ani atia handholding scheme phase 1 Sorkar malak na report apebok Pulalmal soma pachaw report danin handholding phase 1 na implementing agency department som pali omin dil na lo tam na department pathum an oma Commerce and Industries Department a deal na sangli zaria somnga pakwa alota AHN Veti Department a sangthum zarok somli pasari lutin Horticulture Department a sang khat zapanga alot bok heng deal na te hi search team din ni in tu tenge thlan tlak ti concerned minister le department ten uluk takin an endeka chumi hnuwa Mizoram State Policy Coordination Committee ten an lo endikle ani district angzonga deal na lut tam zwal pathum te chu aizola sangni zanga somli pali Champhaya sangkha zasari somruk pangale longtlaya sangkha zarok somriat pasari anni loan assistant da dil na lut zongjong hi singkha sangkha zali somthum pakwa ani a progress partner thanto hi zasari pani an oma bank pal tlanga loan sanction to hi mi za somruk panga om to in loan pek chwa to hi cheng vaibel che somsari paruk point pathum panga ani to a chorwalin mi pakhatin noi som point parat pasari mu ang anni chief minister special package a dil na sing hi sangkwa zanga somsari pakhat aluta
department ten an thlan to za thi sang hi zan hi somnga pariat ani a sumpek chwa to za thi cheng veibel sa som pariat point pathum ani bok Handholding scheme phase 2 tlangzar tharta ka hian dil hun chung siam to lovin portal honrang to tura rohman ani a Implementing Department har turin Cooperation Department ICT Department Rural Development and Administration Mizoram Startup Mission KVI Board Beltel ani a Chief Minister Special Package to cheng sing nga a ti niam thung ani ran vultan loan limit cheng noi som thleng ani to don bok he huna hian pulal piang lian an so thing herna le a ur ro na khol asiam dan soin a man dan te soifia ba ka so thing herna khol man dan atakina entir ngala pulal mon sanga Additional Director Horticulture Department in Technical Report pay in Progress Partners mi pakwan hne na so thing herna khol sem ngal ani a Progress Partner panhi Ginger Processor puzet lal nun moya good faith le pitlang lian ralte consultancy leng te hne na changin so thing song bol chung changa an ton shiat le ma chhop te ngai thak ani bok Session ni na pusilarin fela informatic officer ICT chuan Bana Kaih Handholding scheme noya loan deal dan tur le CM special package deal dan tur chipchar takasoina shilfia pulal fakzola CEO Handholding scheme chuan implementing department and progress partner thandan tur presentation pay in asoifia INPR department in Handholding scheme awareness video clip an siam chu clear ho ani bok Larsab General Retired Vijay Kumar Singh chuan Nimin Khan Pusil Thanmoya IPS Retired chu Darbar Hall Raj Bhavan arin omna thutiam tirin Ombudsman Independent Local Body Mizoram State Tan Alalut Nimina hun mana hian Chief Secretary Charles Latu Puishla Lengmoya chuan Larsab in Ombudsman Tan Pusil Thanmoya arwat na notification a chhar chhuak na sa a hemin hu hian Larsab chuan Pusil Thanmoya churin omna thutiam cham tirin Ombudsman Independent Local Body Mizoram State Tan Alalut ani Ombudsman Independent Local Body Mizoram State laklona in khoma hian UDNPA Minister Puke Sabdanga AHNVT Department Minister Pusilal Soivunga EFNCC Minister Pulal Thansanga Deputy Speaker Pulal Famkim Leader of Opposition Pulal Chandamaral Tele Mipoimo Dangte Antelani Ombudsman Independent Local Body Mizoram State Tan laklo tak Pusilal Thanmoya hian kumsang khazakwa somriat pakwa khan Mizoram Police Service zomin kumsang hi somni panhi khan Indian Police Service akmat cadre Mizoram segment a hlan kai ani a Mizoram Sorkar mo phurna poimo tak chel to thinin Director of Fire and Emergency Services AIGP Police Modernization DIGP Southern Range Mizoram Lungleile DIGP Northern Range Mizoram Aizol Post alo chel to ani Nimin Cancer Chief Sub-Headquarters OIMA Hall MLA Trophy Inter-School Challenge 2025 Loman Semna in Khom Buat Sai ani a Bial to MLA Pulal do Oma Chief Minister Head Challenge Buat Sai na bultum tu chuan aman pui Chief Minister chuan Inter-School Challenge su mathlir thui tak nei sunga zirlaino pangte kai shwaina nakina national level exam le an kalzel na tur ata na lo Buat Sai lok na ani thu soin mitam tak ngai dana chuan Sorkar na hi awanga atak taka chuan athiam tan chuan awang lutuk lo state Sorkar hi chuan nalak tur anga lo na a central Sorkar ero chuan anga hle ati tribal quota po hi kan no khat zo theilo zok ti soin pulal do ama chuan le khathiam na nei lo kan tampha ta ani kan no pangte hi India rama kan tribal pui nam dangte aya le khathiam le siam zok ani phot chuan na hi awang an ti don lo chu tiang mi an ni theinan chuan anzir lai cheu an sha chan angaya voin anzir lai hi competitive exam an ma chon huna alapoi mo vek don awangin he in elna hian kongro asu hle tura kan ngai ti in zona kalphung po atun lai berber ni zel se athat tur thu asoi MLA Trophy Inter-School Challenge 2025 hi Primary School Achanga College Dait khenga in elna ni in huang pasaria chen ania school somni pakhat atangin no pangza somsari pani antela kumina hian top 10 chin te hna lo man pek anni Transport Minister Puvanlal Hana chuan tunni ngani September ni sompariat khan Karnataka Sorkar Transport Department noya malakna sangshang Bengaluru khopuya omte chu amuna tloina zirchiang Minister Han Karnataka State Registered Vehicles Scrapping Facility muna lir theilui to tiral ani chindan le Ministry of Road Transport and Highways malakna adin masakber Inspection and Certification Center ra lir thei en digdan azirchian baka khol manga driving test nei na munte azirchiang bok ani Hemi nu hiang Karnataka Transport Minister Dr. Ramalinga Reddy nen in komin Puvanlal Hana chuan Karnataka Transport Department in anlodon sondana alom thu ashil Mizoram Transport Minister in atlo tak hun shang hi Ministry of Road Transport and Highways raman na anga state tina siam turati ani a
Mizoram Sorkar point hetiang nei ve tur hian ma ala chomek ani September ni somparia sang ni somni panga ni ngani jing khan ardeng thuma hall kota Mizoram State AIDS Control Society le Mizoram Athletics Association board sai state level red run marathon 2025 chu Health and Family Welfare Minister Pilarin Puin man puin red run na tlante availiam Minister Pilarin Pui chuan he state level red run marathon hi thalai ta jinga HIV nat na chungchang le mani din hunsia ta poimo zia in zirtir na tani in HIV kai lo tur in ven a poimo na te in en kol na don konga zirtir na awareness atante amanani ati New Delhi Amcecc Sports and Youth Services Minister Pulang Hing Lava Marchuan Japan International Cooperation Agency JICA India ho to te komin Mizoram hason na thodun dan tur asoi pui tuning ani September ni sompariata New Delhi in kom na hian Mizoram hason na tur sang soin Tokyo Nippon Sports Science University nen Tranghovin aizola coach development workshop board saite Mizoram coach te kai shwai tora Japanese coach cha lo te Japanese mi puinol puin Mizoram le notice India an shia chan jok na in ploton dan tur te an soi ho ani Pulang Hing Lava Marchuan Mizoram le Japan chu thok dun tur tak an ni thotar langin Japan in an mamo tak nars le upa en kol na chu Mizo thalai te thiam jong tak ani thu soya sum le pai pia lama thiam na le shiat na in thleng tona people to people connect manga in ti chak ton chu tho ho na tur poimo tak ani thu soya JICA India ho tu te po in Minister Rotna chu an malak tum dan nen po in herem tak ani thu le in dorton zel dan tur an lo zir chan tur thu an soibok ani Pulang Hing Lava Mar hit ni ngani Khanpur Rajendra Singh Shekhawat Union Tourism Minister nen New Delhi a chen na ina in kom bokin Mizoram Tourism hason na tura project he lo chungchang an soidona Pulang Hing Lava Mar chuan hemi chungchang social media a official page a tar langin mipui sang nga len theina conference center sakna tur cheng veibel sa sumkwa pakwa point pasari pakhat kan dil min phal sakawangin lom thu ashil atia conference center hi Swadesh Darshan 2.0 scheme noya Thingsul thia sak ani dona sanction order po anti chuak fel to ani Union Tourism Minister hian kan ngen angin mason na tur project dang po Mizoram apek bel tur thu asoibok ati MNF Mamit Center Block Chalai Shwai to te chuan Nimin Khan Mamit le Bairabi in kar kong chhiat lo in Mamit District in Kalpo na kong CMM vek mai chu rang taka malatorin Sorkar an phut ti an soi MNYF Shwai to te hi National Highway Division 1 JE pu vanlar shwayan alodong songa Mamit le Bairabi in kar konga ton din huna lir theilian atlan theilo awanga Mamit pampo in oil shal chwa tur anei to lo chu MNYF Shwai to te chuan poi an ti thu soin hoi saom lo po ni lova helai kong chereng le Mamita cha khai mamo lak lo na kong Sorkarin a hlam chha tlat chu an sha thiam lo thu an soya JE chu thei top chua poisa an nei ang anga that taka na thok turin an nge na JE chuan thei top an chua thu soin duanga kong siam na tur bungra an nei thei lo chin chu poi ati thu a soyani MNYF Shwai to te chuan Mamit le Bairabi in kar kong siam nan hian PWD Minister in tun naya cheng noi somruk panga a pe ni a soi chu a tak tak ani chuan mang chuak thwai turin Sorkar an ngen ti an soibok Nimin Chun Khan Directorate of Anti-Corruption Bureau Mizoram chuan Pachhunga University College Seminar Hall Anti-Corruption Awareness Camp Signature Campaign an buat sai campaign hi PUC Assistant Professor Dr. Lal Nundi ka namte in Kaih Shwain SCB SP Lal Biakil le SCB Additional SP Zarzo le anan corruption ni phung le ram mason na dal tulian tak ani dante corruption daw ko nga zirlai te poimo na te soin zo na le chan na hun man ani Nimin Khan Bongkon Police Station OC Roma ni sompariat thariat sang ni somni pangale ni sompakwa thakwa sang ni somni panga inkar chunga CEIR Central Equipment Identity Register System manga mobile phone an hule somthum chu anei tu te hna an pechuak Kumin Mars la atangin CEIR manghian mobile phone boza hi somthum cheng noi somnga pasari man hu an hulet to ani Bongkon PS hian tun naya kholaya drugs vorchin mi som pathum lai manin NDNPS Act noya thu boy som pathum jalu ani boka kumin chung hian ILP nei lo Bongkon Police Station huam chunga khosa ILP violator mi za somli pariat manin thu boy siam sak anni bok Mizoram Sorkarin khwalkho athita ruang phurman atum sakna assistance for transportation of bodies of deceased persons within Mizoram kaltangin ruang sang khaza somhi pariat phurna mancheng noi za somhi pakhat point pakwa pek anito ruang phurman boy puitu Social Welfare and Tribal Affairs Department ho to te chuan ruang phurna sen so Sorkarin atum sak turin dil na engemaw zat an don to thu an soya September sang hi somhi pali atanga mantran nima se
rong phur man hi December sang hi som hi pali atangin pek tan an ni a August ni som hi pakwa sang hi som hi panga thleng khan rong za sang khat za som hi pariat phurna sen savatan cheng noi za som hi pakhat singkwa sangkwa zakwa som pek ani to ti in rong phurna mandil na som rukvel an boi pui mek thu le ni tin deuh thodil na alu bel reng thu an soibok nimin zir top ni khan Mizo namru na MNF chalai kai shuain MNF party sung in khom nei ani a thu soi tu MNYF vice president pulel nun moya pau tu chuan lo zo nuam ti chief minister le minister te hian sazupuang wanga bu le bal thar tur nei lo nei tu te hi engtiangin nge chom dol na pe kang ti kan lo thlir reng don ani ati pulel nun moi chon ZPM Sorkar chu chief minister le MLA ten lo nei tu te thora lom pui ni om berin lo zo le akai hnoya phur takin lo zo na hun an siama sum le pai tam tak an khorala lo zo an man pui bo ruak le thom thangwa re ma in kang hun le puk jing tlang dunga chuan sazu te puangin bu le bal thar tur an nei mu mal lova lo nei tu chen khat thei chu zan khat thil thuwa an bu mun zong zong ari ral veka lo nei tu te mang ang le lungai an om lain thamwan tu le ngai sak tu an nei lo ti in chief minister in Mizoram Assembly House National Strategic Importance atan Central Defense ne na puan saktura alongen thu asoya Mizoram kongpui pasari zinga silsuri changa Bangladesh pan na asoiba ka kongpui dang paruk te hi khoi kong nge ti Mizoram mi pui te ne na puang turin kan thuta heng konga te hian Mizoram hian thu nei na kan la nei donem nge Central Defense ne na ashal zok don ti hi MNF chalai zo na ani ati Mafaa Hawn le kabuthar Riahrun Remna tlangzar ani Mizo thu le la khovela mitam takin anda san bera chal ngam Riahrun fela late le khabu athuzek sang sang lati swa lo da khomna Riahrun Remna ti chu nimin zir top ni chun khan tlang no mai zolan chen na ina pusila non sangan atlangzar Riahrun Remna hi kum sang hi som pariat athi ma Mafaa le khabu hnungber Mizo Academy of Letters Book of the Year sang hi som pariat athan shingnun shwal shui nuwa akut nu ti chwa le masakber ani lekhabu thlir lok tu pularam moi ngente associate professor rinte zun leng manga book of the year choi moina lo dong to chuan lekhabu hlu le thatak abu ming le aziak tu ne na in rem thlap ti in asoya a lekhabu ma sa te angmai ro pui ka hmudan phei chuan Mafaa sarmon ni mai in ka sha ti in asoibok tlangzar tu pusila non changa tai te chuan lekhabu hlu tak om le tur chu lom omati thu asoya mal book of the year voi ni dong to hian a thian pa chu in ngai tlom thian te jinga a khor na tilang du ngai lo zam tak chunga hlimlui theireng ani thu le chu an tluk lo na ani thu asoi Mafaa le khabuthar tlangzar na hian a thian tha le sombik tem antela le khabuthar hi cheng zathum man ni in le khabudor sang sanga zor ngal ani Mafaa Hawn ti ami puin an shiat lar Riahrun fela hian athi ma khan le khabu panga cholna tuikam sang khazakwa somkwa pasari thaler awrol sang hi pariat vaina warchian sang hi som hlimni le nuilai ni sang hi som pakhat le shingnun shwal shui sang hi som pariat ati suak mana athi ma thlengin ni tin chanchin bulian wanglai ni thu le hlawang neya kartin ziak thin ani a reality show sang talent show le lookalike contest celebrity judge ni in comedian sarcha pheichuan endik to jinga mi lom hlober atling ani Zoram news ngai thatu zong te in chunga lom thu kan soye